Keseng samla SCC Bernihat Parish haka arpusan terik nailar arjar arpusau kalayo ban penkut no ek seminar jong ke samla ka ba arsngi kabala pelong ha hall ying school ke Savio High Secondary School Beridua ha kabala shiminta shitrem di ke samla kenthai bat chinrang ke berang ha bo ka Bernihat Parish. Hakani ke seminar jong ki samla lasdang naduk ka arpusau terik nailar da shibun ki program bakentup ya kajing kop extempo speech bat kajing slok halor ka phang jong kajing koridor jong ka sakramen jing penyesuk bat kiwe na pedeng ki samla balayawan layodon lang hakani kesngi de ipadar kemenlang nongrum ipadar Gerald Kongji bat sister Teresa nongrum haka arpusan terik nailar lapen kut yakni kajing kenduk lang jong ki samla da kamas bakoj balapen minta ya kamas bakoj do padar kemenlang nongrum. Haba pariai ka ketin jong blay upadar kemen lang ula sam shibun ki sembo berkat ki bayaha bat kajing em ki kun samla bagi day ban penbor ya lade ban duai ban puli ya ka bible kenang bikin jet ikalinti ka bapha ula kren ru bagi kun samla menta bun ki dom ni ki kemi ki pa haba ki sedang ban sneng ban kraw namar kadon kajing snowmeng habo kajing mut jing berkat ka jongki Shushu ki samla menta bun ki pulut por ban nek kemen shabar Henry Kim ai por shu yo blay lani ban net chiying mani Ula kerpat iki samla bagi day banjan sya uplay bat banjit ikalinti ka bau jisu ulai kai kenang baka lawai jengki kan long ka baskem. Hadin kamas ladon ka jingis lok ka pedeng ki para samla bat bansam ni ka ketin jeng uplay. Ha ka balay don lang do padar kemen lang nongrum ki sestar jong ka SMMI Provincial House kirang ba balang President jong ka seng samla Bernihat wa Joyce Im bat kiwe kinungket kam jong ka seng samla. Kamu boleh nak gospel nak ikat kumoyani. Ha kata kapo, muna kisimran jumbo Jisu kira ya om. Kane ka jingki ka ikalong baik manobalaban ni iyakam. Hinre o Jisu ba ulati paladehi ba kisimran jumbo ku iyatunum syapang kane ula om haki. Hato pito iyakane. Kumnapa laraping iyawi yaw kun ubiyu haule kiyo syakachaka bagradon mensyuwa. Kdeo mensim uba ayin jingin kato kam lakam Tiktian ki banga kakren hapi ilong unsin pat kaching. Indray ki don katokat ni na pi kipiming. Namar ujisu ulatid na bubasdang ikinokito kipiming. Pagmano uban syakila yako. Kalau bapak apa? Kalau bapak tentang nak kuno, ngimai nanya. Habang ikan tu kasi ya kasi jam ikut sebelah dia kemau tentang ikut sebelah kita mengai kau belai kimi nai buat nanti saya ikut buat itu buat pas kita mengai nampak awak kimi pas saya ikut kunjung we don't know where the will reach pois saya nanti dia pois sepatah nanti dia pois keperluan bersenyum Ngitip yung le yang kita bilang macam ni nowadays hari ini por berapa nyosnya ikut samla lapoi bet sabukut om dan laka kumai benem ani jinjam dengan takut nyuhi nanti so terus sedor dene yang ikut samla dene yang nyosnya kan sepang kali kubur nyosnya kan sepang kubur bagi ikut samla kikutlah